Pemirsa Bangli dados genah sentra sane Presiden ngasilang kopi Arabica. Anutin saking data Dinas PKP Kabupaten Bangli, jimbar genah tanaman kopi ring Bangli rauhe mangkin sakantos 5 tali 900 hektar. Kabupaten Bangli stata molihang wantuan bibit kopi saking pemerintah pusat. Raris ring warsene mangkin, pemerintah pusat pacang mewali ngicenin wantuan bibit kopi majang petani ring Bangli. Karencanayang wantuan bibit kopi sane pacang kaijan kantos 100 talipun taru ring kuentenan jimbar 100 hektar. Kauningin wenten pepitu subak kelompok tani sane pacang nerima wantuan inucap sane wedar ring 4 desa ring kecamatan Kintamani. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli Iwayan Sarmo mausang wantuan bibit kopi punike kalimbakang anutin saking usulan Saneka Ajuang oleh kelompok tani ngelintangin pemerintah kabupaten. Wantuan Saneka terima ring suang-suang kelompok tani mabinayan anutin jimbar lahan miwah pabuat nyane. Wantuan bibit inucap kabuatang oleh petani anggen permajaan tanaman kopi sanes sampun lingsir. Tios bibit kopi pemerintah pusat taler pacang ijenin wantuan pupuk organik. Hektar kantos sama kilogram. Wantuan bibit kopi soroh Arabica punike kaicen oleh pemerintah pusat sawetara galah Oktober November ring tengahi masa nandur kopi ring Kintamani. Risampun wantuan inucap kalimbakang pai ketandani pacang rajek ngicenin pendampingan majang petani kopi. Pendampingan inucap merupa pembinaan tata cara nandur miwah mertenin saha ngawigunayang pupuk. Sarma ngodarang selami puniki, pembinaan majang petani kopi Raja Kemargiang oleh Dinas PKP Bangli, tur pemargin nyani ngelantur ngelintangin petugas penyuluh pertanian lapangan ring desa. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.